tam. Ema. Bok. Ema, 2 sobe. Isuse! Isuse! Što je ovo? Što smo uhvatile? I dobrodošli vlog iz Bahreina! Marija, pozdrav vlog! Mi smo trenutno ispred stadiona. Tu su ljudi, tu smo mi. Ništa se neće čuti, kako se derat. Viš što me gleda. Pozdravite vlog! Možete se javiti za vlog. Vlog! Ćao vlog! Vlog! Ok. Će me neko doživjeti? Ne. Mi neko maša za vlog? Ne. Jes tak kaže? Ali nema veze. Kad bi ja znala uvećat, ali ne znam. Umaš s ovim krećeš. Ne? Da uslikam vlog. Upravo smo ušli u fan zonu. Stojimo tu. I baš su ludi, svi su ludi, ajdemo reći pozdravite vlog. Svi su ludi, svi su dobro raspoloženi. Ajmo, pleši malo. To, idemo. Jej! I idemo, ulazimo. Jesmo li spremni? Mahnite! Mi smo ispred, čekamo da uđemo. Mahnite za vlog. Pozdravite vlog. Ok. Malo foto session. Da. Ljudi, šta se dešava? Trenutno? Moram podbrigati. Zalegli u fan zoni, baš je fan. It's so fun. Čekamo kavu. Znači danas je toliko vruće. Zato što nema oblaka. Arva, takozvana ekstuša, spašava svima život. Ne spašava jer je vruća dosta. Di je Cetina, ljudi, di je Cetina? Znači ne valja zato što nije Cetina. Ovo spašava. Ajmo Marija za vlog. Trenutno smo na bazenu. Sad one šljokice. Croatia is spremni.
I približite se malo. Od kada sam prohodao nekako mi se svidjelo ono biti fizički aktivan. Obožavam se mučiti. Romunija! 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 Ajmo, stalking. Trogrba djeva, trudna. So cute! A baš sad pašete s tim? Nisi lijepa. Bravo. Šljokica, ne? Bravo. Ljudi, evo nas došli na plac. Također, ukrali smo vodiča. Jučer smo se s nekim pitali, mi smo iz Meksika. Iz početka! Želimo uzeti slike! Uzeti slika! Vidi su ti. Vidi kornjača. Hello! Evo nas. Saznali smo da postoji kafić. Saznali smo kako izgleda kafić u Bahreinu. Saznali smo da ljudi imenuju bebe. Dođemo u muzej. U prvih par dana. Bilo je childbirth i onda kao dijete se rodi i prereže se umbilical cord i onda kao djetetu daju ime. I onda nakon što su mu dali ime. Dali su mu ime. I u prvih par dana ga čuvaju, oni ga actually čuvaju. Ostalih dana ne, samo Bahrain history. Bahrain history. Evo Alija. Gdje se zove Ali? Ili? Snimate odavde i ja ću sad kraj prozora i budem. Našli smo u muzeju nešto. Ovo mi se do sad najviše sviđa. Ovo je najbolja izloženo bijelo. Izloženo bijelo ili dijelo? Bijelo. Bijelo. Se ne mrdate, ali... Some village in Bahrain at the restaurant, and we had some appetizers, Coca-Cola and some drinks, non-alcoholic drinks. Please come to Bahrain because it's so nice. Wait, cheers. Oh, what a big deal. And I just point and whoa. It's all on her. It's all on her. Koji moji ti pogledi?
A pazi razlike između tebe i njega. Kao činiti se normalno, dok ne primiš u ruku, znači onak... What is this? A moraš se zazirati. Neće se uzeti. Da, ne. Ona je arhitekt, Iz arhitekture, lega. Pa dobre, a ti možeš sjesti tamo unutra ako ćeš. Matetić. A tu si. Ti si tu. Tu je teraca. Super, ja sam tu na garažu. Hvala. Pokaži se malo. Aha, čekaj, ti si. Marija, di si? Competition feels like we on a mission. Trust me, it feels the same. Now watch me, you can't stop me. I'ma work till you see me on top. Ajde, Marija. We are done. Reci nešto. Ja personalno definitivno. Spavali smo na letu, so it's good. Ivona čak nema onu boru koju zna imat nekad na čelu. Bog se malo prebacio na mobitel. Bora čega? Jer kamera ne znam gdje. Koja bora? Ljuta bora. Da. Ljudi u Zagrebu smo. Molim vas, ovo odvratno vrijeme, ja se ne mogu ni povećati. Eto, ja se želim vratiti nazad. Pozdravite vlog, ljudi. Ja snimam ikog. Ne. Pozdravi vlog. Da. Pozdravite vlog. Bye. Vlog drugi jer Marija nije bila zadovoljna s ovim. Šta treba reći u ovom vlogu, Marija, da bude dobro? Kako ona je bila u jednoj rečenici? Kako ti je bilo u jednoj Rečenici. Izrazito Ikonično. ikonično. Kako ti je bilo u jednoj rečenici? Savršeno. Ali ljudi, jedna rečenica, ne jedna riječ. Ja ti dam manje. Manje riječi u ovom slučaju više. Sjećam bol. Ja evo imam rečenicu. Sjećam bol. Ajmo da čujemo mudru rečenicu. U Bahreinu bilo... Višeš sastavak trećeg razreda. Amigo! Marija, Sve je rekla. amigo, to opisuje sve. Ja trebam pisati. Moje curice. Meni su još uvijek začepljene uši, ja ništa ne čujem. Bolje da ne čuješ. To je to. U Bahreinu je bilo izazovno, ali ispunjujuće. Golden tulip. Golden tulip. Hashtag golden tulip. Hashtag small bus. Small bus. Bye bye. Amin. Amin. Jamal. Di si Jamal? Ajmo za kraj, Marija. Ajde. Odjavljujemo se. 3, 4, sad.